Assalamu alaykum. Yaxshimisilar kichik do'stlar? Bugun opam sizlarga men intayin yaxshi ko'rgan kitobni o'qib bergan. Sizlar yaxshi anglanglar. Jumu do'stlarim. Mən Xalid məxluqdan qorquman. Tərcüm qılğıcı Osmancan Muhammad. Keçidə hujurning derisidən nima deb taraq-taraq qılğan ovoz keldigandu? Çoğun kök böğrə tırnaqları bilan derizi sim torini buzuyotganmıdu? Öy içində 3 çoşqu küçüğü bolmasa ya. İt eyiq tatlı qonaq purqini purğanmıdu? Xalid məxluq kelganmıdu ya? Xalid məxluq kichik balını yemdigandu. Mən yotqanğa çim pürkünüp aldım. Mən oylagan sir qorqup, bədenlerim titrəp ketdi. Karvat astığı yoşunup alsam bexatar bularmı? Amma karvat astı qarаңғы tursa, mən teximi qorquman. Yuңyıplıq eyiq çıqım bana yardım berəlishi mümkün. Onu quchoqlab alsam, ancha qorqup ketmasligim mümkün. Mən axır yotqunumni kötürgünümcə varqırab dərhal ata-anamның hujursiga qarab yugurdim. Ata-anam, "Qozam, qorqmag'in, biz ba" deb mehribonlik bilan menga təsəlli berdi. Mən dadam və apamga öydə Xalid məxluq barkan dedim. Dadam şu haman kaltıkini elib, apam ikimiz bilan billa kirib qarab baxdı. Biz ovoz chiqarmay asta üstünki qavatga chiqdik. İmkon bar ovoz chiqarmaslikqa tirishdik. Taraq-turuq qilgan ovoz yana anglanıvatdi. Dadam ehtiyot bilan chiroqni yondirdi. Apam ikkimiz dadamga agishib mangdik. Biz parda orqasidan maradik. Qo'rqinchli ovoz ashu tarafdan kelvatdi. Nada Xalid məxluq boludu? Faqat bir neçə kəpsiz xanqızkən qoşu, dedi dadam bana. Ular putları bilan simtorni tutub alğaçqa taraq-turuq qılğan ovoz chiqvatdi. Apam meni kötürüp deriza oldiga elib keldi. Shuning bilan men xanqizlarni tafsili kuzatdim. Dadam, "Qozam, qara, ularning parqiroq qora rangli qasroqlaridan chiroyli nur chaqnab etibdi", dedi. Deriza oldidagi xonqizlar mendan qo'rqib ketdi bo'lg'ay, ular qanotlarini chiqarib uchib ketdi. Oydinda uchib ketayotgan xonqizlarning badanidan chiroyli oltin rangli nur chaqnaydi. Opam mendan, "Yana qo'rqayotamsan?" deb so'radi. Men kulib qo'ydim. Men hamda bundoq qo'rqmayman deb o'yladim. Yaxshi ko'rdinglarmi do'stlarim? Amsa Alloh emanet kim ko'rsaydi?